Nombre di Tata e di Io e di Spirito Santo. Señor sea con vos. Romana nella nos confessanos picanan, a nos por celebrar in maniera digno il misterio nan sagrado di nos fe. Señor, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Para Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonarnos picanan y híbanos na vida eterna. Amén. Háganos reza. Señor nos Dios, por lo que está chiquito e insignificante, bota engrandece, tira vista riba nos, e ogni nos cubo io, Jesucristo, que endeta viva y reina cubo en unidad de Espíritu Santo, ted en siglo di siglo. Amén. Amén. Lectura fu di carta di San Pablo na Cristianan di Efese. Romanan, somete boso na otro pa motivo di respeto ku boso ting pa Cristo. Senyoranan, somete boso na boso esposo, manera boso ta somete boso na Senhor. E hombre ta cabeza de su esposa, manera Cristo ta cabeza de iglesia. También Cristo ta salvador de iglesia, cuta su culpa. Pues, manera iglesia ta sometida a Cristo, e mujeran también mester somete sin reserva na nang esposo. Hombre nang estima vosa esposa, manera Cristo estima iglesia y entrega su vida pe. Es aquí Cristo ahasi para purificar iglesia y consagre a Dios por medio de agua y su palabra. Así él prepara una iglesia radiante, sin mancha, ploy, o algo parecido, una iglesia santo y sin culpa pa mes. Ta así na hombre nang mester estima nang esposa, na mester estima nang manera nang ta estima nang mes culpa. Pa sobra hombre kuta estima su esposa, ta estima su mes. Nunca ningún gente no odia su mes culpa, mas esta cuide y alimenté. Ese es lo que Cristo ta hace con su iglesia, pa sobra ta su culpa. Y nos ta miembro de culpa. Escritura ta bisa, pese un hombre lo laga su tata y su mama, pa uni ku su casa, inang dos lota Di un gran verdad escondida en el asunto aquí, imita relazione con iglesia. Ma esta conta pa boso también. Cada hombre mester estima su mes esposa, manera estima su mes. Y cada mujer mester respeta su esposo. Palabra de Dios. El refrán de Salmo ta, feliz ta esnan kuta honra Señor. Feliz ta esnan kuta honra Señor. Feliz ta esun kuta honra Señor. Ta sigue su caminda. Lobo come di trabajo di bomang. Feliz bota
lobay bobong. Feliz ta esnang kutahonra, Señor. Bo esposa mata di vendruif bongarga, memay di bokas. Bo yunang spruit nang di oleifi, rons di bomesa. Feliz ta esnang kutahonra, Señor. Te sei ta e bendición di humber, kuta sirvi, Señor. Señor bendicionabo for di Sion. Mare bo por mira prosperidad di Jerusalem, tur dia di bobida. Feliz ta estan kutahonra, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Acepta con humildad y palabra que Dios aplanta de vuestro corazón y que por salva voso. Aleluya. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En el tiempo allá Jesús avisa al pueblo que el reino de Dios parse, que piccolo mi compara al reino de Dios. Parse un pepita di mostard, con gente assembra in su cura. La crece vira un palo, e paranan di cielo atrahaneishi den su takinan. Tambe la bisa, que piccolo mi compara al reino de Dios. Parse un yist, con mujer ahinca den 3 medir di harinha, te orator e jest a plama den genter e mansa. Palabra del Señor. El reino de Dios parse un pipita di mostard, Señor avisa, y sin duda es la papia di su mes persona. Semilla chiquito, cuta crece, vira un palo grande, ta extende su ramanan, paranan ta trahaneishi denje. Señor nace en un pesebre en humildad, en pequeñez, escondí, pero ella crece en alto, arriba a ser Gólgota, la crece en resurrección y la extende su ramanan di fe, denje, pronto mundo, y paranan, kuta pueblonan, nacionan, ahanya lugar, atrahaneishi, den epalo grande aqui, de Cristo, su corpo místico, di cristianismo, di fe. También ora nos a celebrar entierro di nos grandinan, nos por mira el misterio aquí. Nos grandinan ku tabata pertenece na e palo aquí di Cristo, di fe santo, católico. Nos grandinan ku tabata biba e fe aquí, in maniera hopi dedica, hopi real. Pues nan matrimonio nan tabata matrimonio nan fiel, nan familia nan tabata familia nan grandi, tabata in hopiu, nan no tabata
usa anticonceptivo, não tabata abortar, não tabata in miedo de aceitar ayunan que tabata bini, maneira Deus ta pedi. Não tabata gente que tabata compartir com outro, com vizinha, gente que tabata bondadoso, humilde, e tu eres aqui tabata bini for de raiz aqui de Cristo, de fé, de reino de Deus. E nan mes a cresce maneira Paulo nan grande. Dia di nan entierro, yunan, nietunan, bisagnetunan, quasi misa da yendi e famiglia grande. Esse mistério aqui maravilhoso. E você atende o discurso de nan yunan com da maneira paranan que ta canta den ramanan de Paulo, anta canta e bondade de nan grandinan, anta canta e fé, e sacrifício, e amor, e generosidade de nan grandinan. Parece um canto de paranan, verdade? Que ta alaba e Paulo grande aqui de nan família, de nan grandinan. E tenho medo que aqui pouco tempo entierro una lotta differente. Talvez é mener de funerária, lo para ser a caja com o pastor ou sem pastor, pode ser algum gente conheci 2, 3 pessoas, para sobra já outro estilo de vida. Separar for de Deus completamente. A palavra aqui também está anima-nos para nos viva e fé único Cristo, para dia precisamente gente por maneira paranan, por canta e nos bondade, nos sacrifício, nos humildade, nos entrega a outro, para por agora aqui, tanto na vida, para por trazer neixe de nosso tempo, para nós ter tempo para verdade? Neixe de nossa atenção, para nós ter atenção para por trazer neixe de nossa generosidade, de nossa bondade. E dia, pues canta essa aqui para a glória de Deus. Láganos lanta para Romana. Láganos pedi Senhor e vini na nos auxílio. Láganos reza.